السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلالة والشك واليقين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم وبصر عمي أفئدتكم وشفاء مرض أجسادكم وصلاح فساد صدوركم وطهور دنس أنفسكم وجلاء عشاء أبصاركم وأمن فزع جعثكم وضياء صواد ظلمتكم. سورة التغابن آية يتشمي نشيشة. الله سبحانه وتعالى أرجلتي bityo nimutinye Allah uko mushoboye kose, mwumve kandi mwumvire kandi mutange mu nzira ya Allah, kuko ari byo byiza kuri mwe, kandi buri wese wirinda ubugugu abo nibo bazatsinda. Bityo bagaragu ba Allah, ndabagira inama yo gutinya Imana nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, nanjye ubwanjye ntiretse, kuko mu by'ukuri Maulana Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad aragira ati, mu by'ukuri taqwa ni umuti w'uburwayi bw'imitima yanyu, ni urumuri rw'imitima, ni umuti w'ububabare bw'imibiri yanyu, ni icyomoro gitunganya roho zanyu, ni isuku ya roho zanyu, ni urumuri rw'umwijima w'amaso yanyu, ni umutekano mu gihe cy'amage n'amakuba, kandi ni itabaza ribamurikira mu gihe cy'umwijima. Naho iyi sura Taghabun aya ya 16 twasomye, aho Allah agira ati, bityo mutinye Allah uko mubishoboye, mwumve kandi mwumvire, ndetse munatange mu nzira ya Allah, kuko ari byo byiza kuri mwe, kandi buri wese yirinde ubugugu abo nibo bazatsinda. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuha nafsahu fa ulaika humul muflihun. Ijambo yuqa riboneka muri iyi aya rivuga kurinda no gucunga, naho ijambo shuha rikavuga ubugugu n'irari rya nafsi. Hari hadithi tubwirwa ko
Imam Jafar Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, yahoraga asoma idua igira iti Allahumma qi shuha nafsi, ngo nyagasani ndinda ubugugu bwa nafsi. Bamubajije impamvu akunda kuvuga ayo magambo kenshi, mu kubasubiza asoma iyi aya igira iti waman yuqa shuha nafsahu fa ulaika humul muflihun, kandi buri wese wirinda ubugugu bwa nafsi abo nibo bazatsinda, nibo bazahirwa. Imam Sadiq alayhi salam kandi yaravuze ati man adda zakata faqad waqiya shuha nafsa, umuntu wese utanga zaka aba yirinze ubugugu bwa nafsi. Muri aya y'ijana n'ebyiri suratu Al-Imran, Imana iratubwira iti yemwe abemeye nimutinye Allah mukuri ko kumutinya koko, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Naho muri iyi aya ya 16 suratu Taghabun, Imana ikagira iti nimutinye Allah uko mubishoboye, uko mushoboye kose, fattaqullaha mastata'tum. Ese izi aya zombi zishaka kutubwira iki? Zigamije ubuhe butumwa? Mutinye Imana uko mushoboye kose. Birashoboka ko bigaruka kuri buri gahunda yose y'umuntu, yaba gahunda y'umuntu ku giti cye, yaba gahunda za sosiyete, yaba mu muryango, yaba mu bucuruzi, yaba muri politike, ndetse n'izindi gahunda za muntu. Aho hose abagomba kubahiriza ihame rya taqwa, ihame ryo gutinya Imana. Naho haqqa tuqatih, ukuri ko gutinya koko, bikaba bigaruka ku mimerere n'imiterere y'uko gutinya, aho dusabwa gutinya Allah ku rwego rwo hejuru rushoboka. Urwo rwego rukaba ari urwego rwa wara. Umuntu uri kuri uru rwego arangwa no kujya kure y'ibyaha, akongeraho no kugendera kure bya bindi bishobora kumwegereza kuba yakora icyaha. Yirinda na bya bindi afiteho gushidikanya ko bishobora kubamo icyaha cyangwa bishobora kumwegereza icyaha. Urugero, niba akekeranya ko ikiribwa runaka gishobora kuba kivanzemo ibintu bya haram, icyo gihe yirinda kurya icyo kiribwa. Niba ashaka gukora igikorwa runaka ariko akagira gushidikanya ko cyaba kidashimisha Allah subhanahu wa ta'ala, icyo gikorwa arakireka. Buri gihe akora gusa ikintu cyose yizeyeho kuba halal, kandi nacyo akagikora yigengesereye mu buryo bwose bushoboka. Naho icyo atizeye neza ko cyaba ari halali, icyo ngicyo arakireka. Ntabwo aba yifuza na rimwe gutakaza n'akantu gatoya mu kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ibanjiriza iyi ngiyi ni ukuvuga iya 15 muri suratu Taghabun, yaje igaragaza ko imitungo ari nk'ikigeragezo cya Allah ku kiremwa muntu. Innama amwalakum wa auladakum fitna wallahu indahu ajrun azim. Ngo mu by'ukuri imitungo yanyu n'urubyaro rwanyu ni ibigeragezo, kandi kuri Allah niho hari ibihembo bihebuje. Iyi aya twavuzeho ya 16 yo ikaza igaragaza ko inzira yo gutsinda icyo kigeragezo ari ugutanga mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-infaq. Mutange mu nzira ya Nyagasani, mutange mu nzira ya Allah, kuko ari byo byiza kuri mwe, kandi buri wese wirinda ubugugu, abo nibo bazatsinda, nibo bazahirwa. Haba ku rugamba rwo kurwanya irari rya nafsi,
cyo kimwe no kurwanya umwanzi w'inyuma, umwanzi ugaragara. Ni ngombwa gukoresha ubushobozi bwose umuntu afite, agakora uko ashoboye kose kugira ngo atsinde urwo rugamba. fattaqullaha mastata'tum, mutinye Allah uko mushoboye kose. Aha ni mu kurwanya irari n'umwanzi w'imbere mu muntu, nk'uko twabibonye muri aya nyine ya 16 suratul Taghabun. Naho muri aya ya 60 suratul Anfal ho Imana igasaba abayisilamu kwitegura guhangana n'umwanzi wabo bifashishije buri cyose gishoboka, birimo intwaro zitandukanye, inyamaswa zigenderwaho n'ibindi, yewe kugeza no ku ndirimbo n'imivugo, byose byatuma umwanzi wabo akangarana. wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min rabatin khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, ngo kandi mubitegure n'imbaraga zanyu zose n'amafarashi yambariye urugamba, kugira ngo bitere ubwoba abanzi ba Allah n'abanzi banyu. Nk'uko bigenda rero mu rugamba rwo guhangana n'umwanzi ugaragara inyuma, aho umuntu aba asabwa kwifashisha buri ntwaro yose ishobora kumukiza inabi y'umwanzi, ni nako no mu rugamba rwo guhangana n'irari rya nafsi zacu tugomba kwifashisha ubushobozi bwacu bwose bushobora kutugeza ku rwego rwo kuba muri ba muttaqin, mubabasha gutinya by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala, urwego tugeraho nyuma yo gutsinda irari ry'imitima yacu. Imam Ali alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad, muri Nahjul Balagha khutuba ijana98, amaze guhamagarira abantu gutinya Imana, amaze guhamagarira abantu taqwa, yagaragaje ibyiza n'akamaro ka taqwa mu nteruro 8 ngufiya. Iya mbere igira iti fa inna taqwa Allah dawa'u da'i qulubikum, ngo kuko taqwa ni umuti w'uburwayi bw'imitima yanyu. Ahangaha interuro iragaruka ku burwayi bw'imitekerereze ndetse n'uburwayi bwa roho ubutuma umuntu agwa mu buyobe. wa basaru amay afidatikum, ngo n'urumuri rw'imitima yanyu. Ahangaha birerekana kwigizwayo kw'ibishobora kubangamira umuntu, cyane cyane bishingiye ku bumenyi, hamwe na taqwa igihu cy'ubujiji kigirayo, maze umuntu agasobanukirwa ubumenyi butandukanye kandi bw'ingirakamaro kuri we. washfa umaradi ajisadikum, n'ubuvuzi bw'uburwayi bw'imibiri yanyu. Iyi nteruro iragaruka ku bijyanye no kutarengera mu gukoresha ibiribwa, kurya bike mu rugero nk'umusaruro wa taqwa, nk'uko tubibona muri hadithi n'umwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, aho yavuze iti igifu ni inzu y'uburwayi bwose, kandi kurya bike ni umuti w'uburwayi bwose. Ibi kandi binemezwa n'abahanga mu buvuzi bo muri iyi minsi ya none, aho igice kinini cy'indwara giterwa no kurya byinshi, kandi abantu baramba bakabaho igihe kirekire nabarya bikeya, nabarya mu rugero. wa salahu fasadi sudurikum, n'icyomoro gitunganya imitima yanyu. wa tuhuru danasi anfusikum, n'isuku y'umwanda wa nafsi zanyu. Izi nteruro uko ari ebyiri zigaruka ku gusukura umwanda w'imico n'imyitwarire mibi, nk'ubwibone, ishyari, inzika ndetse n'ibindi. Gusa interuro ya 4 igaruka hahandi iyi mico mibi iba yararitse mu muntu kugeza ubwo ahinduka umwangizi.
naho interuro ya gatanu iyo yerekana buriya bwandu buri ku rugero ruto ku buryo hamwe na taqwa buhita bwigirayo. Wajila'u asha'i absarikum, n'urumuri rw'umwijima w'amaso yanyu. Aha Imam aratwereka ko taqwa yongerera umuntu ubushishozi, kuko yigizayo umwijima umubuza gushishoza nyabyo. Aho itandukaniye n'interuro ya kabiri nuko mu ya kabiri ho taqwa ari umuti w'ubuhumyi bw'umutima, naho aha ikaba yongera urumuri mu gihe cy'umwijima. Wa amnu faza'i ja'ashikum, ngo n'umutekano mu gihe cy'amage n'amakuba. Taqwa ituma umuntu agira umutuzo wo mu mutima no mu bitekerezo, kuko abazi neza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari kumwe nawe ibihe byose. Wa dhiya'u sawadi dhulmatikum, nitabaza ribamurikira mu gihe cy'umwijima. Ibyaha n'uburangare bituma umuntu ajya mu mwijima, ariko taqwa imubera urumuri, akabona inzira imusohora muri wa mwijima. Ni mucyo rero dusabe Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushoboza kuba mu batinya Imana uko bashoboye kose, idushoboze kuba mu bumva itegeko ryayo bakumvira kandi bagatanga mu nzira ya Nyagasani, idushoboze kandi kuba mu babasha kwirinda ubugugu bwa nafsi. Ilahi amin. Inna ahsana alhadith wa ablagha almaw'idha kitabullahi alaziz. Bismillahir rahmanir rahim. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.